Jagodina, Obrenovac, Novi Pazar, Sopot, Ljig, Novi Sad, Kraljevo, Kragujevac samo su neke od crnih tačaka za pešake u Srbiji. To su mesta u kojima ih je prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja prošle godine najviše stradalo. Stručnjaci upozoravaju da sve više pešaka gubi život na ulicama, a pored toga što sami snose deo odgovornosti, dele je i sa neodgovornim vozačima, ali i sa lokalnim samoupravama koje ne vode dovoljno računa o bezbednosti saobraćaja. Nedostatak trotoara duž magistralnog puta Kraljevo-Kruševac koji prolazi kroz veći deo vrnjačkih mesnih zajednica, od Štulca i Ruđinaca preko Vrnjaca, Novog Sela i Gračaca do Podunovaca i Vraneša u velikoj meri ugrožava bezbedno odvijanje saobraćaja, a i meštani i saobraćajna policija znaju da su ovde nezgode čest slučaj. Da bi stala na kraj ovom višegodišnjem, ako ne i višedecenijskom problemu, opština Vrnjačka Banja je 2014. počela izgradnju pešačkih staza i trotoara duž magistrale. Konkretno, 27 miliona bila je vrednost radova na podizanju pešačkih staza u Podunavcima i od Štulca do Vrnjaca, jer su ove dve deonice, kao i državni put 202, predstavljale najkritičnija mesta po bezbednost učesnika u saobraćaju na teritoriji Vrnjačke opštine. Ambiciozan plan, vezan za realizaciju revitalizacije saobraćajnica na teritoriji Vrnjačke opštine, realizovan je i tokom 2014. i nastavljen 2015. izgradnjom, odnosno revitalizacijom ulica u najužem banjskom jezgru, Banjskog prstena, ulica Miška Jerčevića, Gočke, Slatinskog venca, malog i velikog kružnog toka na samom ulasku u Vrnjačku banju i tako dalje i tako dalje. A u 2016. pre svega planirana izgradnja pešačkih staza duž nedostajućih pravaca pored magistrale, čime Vrnjačka opština želi da potvrdi status odgovorne opštine, poštujući tako i opštinske programe za unapređenje bezbednosti saobraćaja koje opet predviđaju posebne aktivnosti posvećene zaštiti pešaka.